Moje ime je Srđan Tomašević i ja sam direktor firme Leste, a danas ispred Kotrugli alumni kluba sam član žirija za ovogodišnji stipendijski proces Kotrugli poslovne škole. Moja sećanja sad idu 10 godina unazad. Jer sam ja bio jedan od kandidata koji su se borili za Kotrugli stipendije pre 10 godina i od tada do danas imao sam zaista tu čast da sam završio Executive MBA program i privilegiju da sam 4,5 godine radio u Kotrugli poslovnoj školi. I sva ta divna iskustva, znanja koje sam stekao i ljudi koje sam upoznao čine veoma interesantnim, zabavnim i fantastičnim tih 10 Kotrugli godina.